Batisi TV Lon Rashapi da ka Frank Motors ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi Ninwan Ramani Hakir Dobyeng Jongpi Ki Paidbah ki basyong basa hakapo jong ke jela Meghalaya bat ke jela Assam ha ke jingelang Paidbah ka balalong ha ke khan re terik upanaya yong arajar arpoar ha ka snong bukro ka baha bapo ko West Jentia Hills District kila dawa ya ke sarkar Meghalaya ba kadai ban ya khun hadu ban da penyo biang ye ki snong ki baha hapo ka than block 1 sapo ka jela Meghalaya ha ke jingya penbait pun ka ban salong ha ke kela ka baar lani ka phase 2 ha pedeng ke jela Meghalaya bat ke jela Assam Hagani ke jingelang lawan banyak simbentar ki bahe snong ne ki snong bapher jong ka than kaput ki daloi ki bakin thop ya udaloi jong ke elka raliang udaloi jong ke elka chiliang mentang nalor ki dongelam ne ki kin hon seng malang bapher bat ki wei bat kin thop ru UMDC ka than uba aibor lang sadam Nalor skratri jong ke labang nang pelut pangam raliang council uba Thayang la ajing kran hagari ka jingelang da uba Erwin Sutenga uba Nehemaya Tengkan uba Bolnes Nongrum bad udalo jong ke elaka raliang uba Chawas Lingga Pet usal thamong satang katno re Ïengskhem kinang thading nang tongom jong re jong Ipan ang crown you, aware bahaya kata kantin. Nama kata ninsya ikilabha, bagi sejar para maki. Bunyi ratu. Iku apa ke berduar ke bawah penduk, ke por dan betul tiracing. Bahaya dan bor sokar paring. Berkeluar dengan biang, nado ke por ke serase, nado ke por le kri, por le khunma. So you tiracing. Dia paramon angin biang ya ke berduar sepi. Ni hado gini keski, yempat yo. Nama letak penting skor yang nuru, jadi mahari, bagian long kita sencar, yang di senong di tau, jami. 1957 March 13, Agasram gadget, kaya kepada pemiha gadget kata kalau laban benterekam ya kak. Kani karaan kala terekam nem, gitu kung minister kung mali, yung pinira kajet, kenapa ka terekam gitu karaan, kabang dia keren magin. Kani kaya to, Japang kasi super seat, kani karay 57, yang itu karay juga 1951. Lalu anda sa ini naik keren jenglong nomor iwe kibansa keren. Dari kaya bagi ikalang lada pendam balarayu bagi ni kisong in one Biang sakari lajang nilai Paidbah turat kau kikon dihajar jangan ngamau ngepikir rakyat nama rakyat diduhar kencendai kita rakyat pidai kikon dihajar jangan beri nyut war Meghalaya kata Biang sama ru, koki kon ki hajar, jangan ki hima seni, kriya prosim, kadar dolai. Kan diben dan tangga kif, kadiben danru, tik. Hey, you take this land to your land, to your state of Assam. Get back to us some portion of a wasted lasting. Who have gone to your Assam, bring back, get back to our Meghalaya. Kaya ba ni Rai mentahan ni? Kaya ba pipi kelak mapi? Mangiru nantai ngenaya ke jengkersan. Kumtangawan hang ni, hagan ni kapur, banai ke jengkersan. Yagan ni ke movement jongpi, retransfer back all the villages. Falls under black one. Mi kajing ut, kajing yam, mi kajing khang yung Paidbah nay bha ile. Hakajing perchang ke yung konrak sangma kau chief minister yung kani kejela. Malinyu ya ka nongrim yung ka jaibruk yung i. Malinyu ya ka nongrim yung ka sixth schedule. Malinyu ya ka nongrim yung ka instrument of
accession. Uma nahimaya tengkan tu ongu kawi nagi kendon to ka statutory law. Ka statutory law ladi ka kendon an ko na thap ko na penkentang to ka constitution yang dari India. Haga opinion ko di LM Singhvi. Gudaman Chief Justice yang dari India. Haga Supreme Court lah. Daong wi ka ju. Haga por wan ka Chandrachur Committee. Ka Border Committee dedap klam ko ke. Da wi ka opinion haga ni ka opinion yang LM Singhvi wa ka opinion yang VM Tarkunde Arngut ki plidar ko stat ya ka constitution. Da chemwa mye urai lamda penche Paidbah penche ka anya ta kentin khasi states ki kita ki khasi states snau siu ongwa lamat laat la pensa umdum yo Paidbah MOU mud maj wapam ot a pensa umdum yo Paidbah ile ya ka thau ka bhau kum hok ka sarkar ka khendau siap ento yang ka sarkar ka bor halor ka khendau ka siap ka yang I to ka district council wahe chairman to MDC ka para wali yang ka 6 schedule ong ka kaman wa to ka district council ko ye ubha ko ye utipmet ya kitri yang khendau ka siap ka Giant Hills Autonomous District Council House nem khat kendis pak nya phawar haga por wo mau garden pede manusiam dadat chem ga ika resolution wada pelaj ya khendau ka siap wada kene ki parang daman ka kanong kenti yong ki Paidbah ki yong di pi ka rai wo ka sanat ko pura yu acting wo manu so wiu daloi ya kata ka daloi sip ko dadu na ka yung sem Jaintia, kisem jaintia, karpat APO le APO kata. Kau MKM do mentu, muka apun jerong ma janjat thai ni. One by a point. Uma Thayang ni dah khanau, dah penyu ye ki jing tho ki jing tar, dah penyu ye ki siti le gua pak. Chadu Presiden dari India, chadu Prime Minister ter wah hadu Amit Shah. Kaya kejubab yo api, ongki dadap pai, caki state government, caki teki officer, caki teki board, wau lagi, malingki kawi. Agak jingnya kaciapot arteli ki jelah ke Assam ke Meghalaya. MKM wakini wakat sarkar India, hada poi kani ki MOU haki. Ke MOU member ko, umpuman an ko. MKM ka sarkar India hapok artikel aspa rupauli to tunggo ya ke interstate council ane penyogi nga ko biga report wa ongki kata Manohar Institute of Defense ongko wa MKM mo penbait na yung kaput usam yung warok kani kari North East cakani kata MK Jela Meghalaya Assam Nagaland MK Mizoram kumopi ni pada ya siap ni ka Tripura MKM penbaik giput sodong diamki hai ni onga ka demand nakani committee ne ba was ka tuma thayang doko pura mi me ya ki sanpor lusnam go thok chiti mi yo mi ki jubab go ong ya pak chite de MKM mi ka demand mantu nakani ko committee wa ka sarkar India to ubo ka ya ka interstate council ko rai ka ni ka kam ya ka North East India kata to mi ka mantu si kata ka rai to ulai ka chaka sarkar India to ulai ka chaka sarkar Meghalaya chaka sarkar Assam to ulai ka chaka Giant Hills District Council to ulai ka chorok gini District Council ne ba haini da le len det konrad sama to ko burama han magniu de khot yang ka NPP la u chief minister yang I konrad sama da pen kanyu ka nongrem yang ka seksedor dewa chiu ong me mukwa oklam na din hakmat yang meu ong da pen kanyu ka consultation with Autonomous District Council emule ka state government naman yo par ka
naga 7 schedule. Haka 7 schedule may bor ka jaga state government halor ka tribal land. To ka 6 schedule. Kaya ini ma dia ubrami mehan po NPP la. Dah kini umah konrat ka bor hikam ka dis council. Kata orang ini ko chi. Tanai ba ita ka jikit klik yang me. Si ba e umar khar la. Si ba e wala tangwa para NPP ra ka ni kubor yo. Nalorite penanuka ka secret document kata mic ot pensa umdum yo Paidbah. MOU mic to cut. I hope the Chief Minister will see this. To sell ot mic to cleave ot to cut umdum to keep in the dark. You have cleaved the land. You have cut it, you have given it to Assam, because Assam has no land. Mem tau Assam. Kad iwa kam ko angko disputed area kini tok wara. Ki hima kasi, ka hima jaintia. Haini la bo ko wima. Alam sing bi da ongu. Why ki objection raised by the notification number 148. Notification number 148, Chispa Supapra, 149, Chispa Supagandi, 151, dated 13 April 1951. The objections were never disposed of. Ketu Ami, Sanpawi, Chakem kita khatkan dia no. Chong ki haji, mana bicara ka kot ong ka kaman. Chakem kim to oleh si oleh sangi. Chakem ki percaya. Ya kata ka objection yang ki hadu name pu MU dispose of. Nebha ite ya kau 1951 ke 148 149 151 kata ke interstate council tau bicara ke haita mai kuli uwan ki Paidbah uwan ki tre khandal uwan ki he chadong uwan ki sem ngalo ulai ka sur Paidbah lo ulai ko u chemi ka rai ulai I che Supreme Court. Wong tho I kata ka hok yang I hapo ka article 6 pa lipawi yang constitution. Hai ni la ngai phi. Kani to ka ri snam ke yang I. Kari ko ya le I ka thma wo yo I kani ka thau ka pha. U pharang kni u ka ko le boru ni. Le boru kita ki pa kita ki wa temeno kis em jain tia. Hanrai kamo ong gini ko he ni kapor yang ko snam de kut ko. Tok kapor yang kot wa ka an. Tada kaluti yang ke constitution kari India. Hawo Himanta Biswa Sharma la kamu this is a matter of constitution. The thought hapoga schedule 1 haka jing batai yakiput yang ka Assam ongko the territories which immediately before the commencement of the constitution were comprised in the province of Assam, the Khasi states, and the Assam tribal area, but excluding the territories specified in the schedule to the Assam Alteration of Boundaries Act 1951 and the territories specified in subsection 1 of section 3 of the State of Assam, State of Nagaland Act 1962, and the territories specified in section 5, 6, and 7 of the Northeastern Areas Reorganization Act. Hapo ka constitution dangkam ki ya kita ki Khasi state. Nai bhai te MCAM waka sarkar India usnyau tho ka kani pankhain ko ya ke instrument of accession waka section 7 yang ke Indian Independence Act tawa klem dalai ka tane bha ka article 263 mcha ko ya klami ki wan ki jinga te kular ku dalai hare ya klaman iyo put sodong hapo ka article 131 yang ke constitution kari India ya kani MK ma MDC chame upoy la ne ibora ini duwiran hiu em ka bo hagara yang Supreme Court hakam di hau khat kan dia spa kan dia paunya kaman onggo with the word state government shall also include the word or the word district council shall also mean state government. MP ka bor hapo Jainti Hills District Council ne ba MP ka ruling ladam ben Chief Minister up he
lai cha Supreme Court hapok kau article 131 kamrong bhi puha ini kerchanam kerchani kata lada lai ki cha Supreme Court lada lai ki Giant Hills Autonomous District Council hapok ka article 131 kerchanam kerchan Paidbah kerchanam kerchan kani khubor ma ra chosian takarpat ala ikini puha ini siapa bahu khut sakawi ki meeting Punwani o CM hai ni jo pani no o ya ka jingkhan ya ka ni ka baik na agar san ku Desember arajar alfawi waki tuan ki kunun sen balang wala lian hasan JSU kenung kong ke jingdawa wan rai to ya ka ni regional committee ke sarkar debo ko apat ukmi nang bagi ni minister gi yong i ni kita gi nang thawan gi yong i ke jingdawa gi yong i man go siobha ke regional committee lada ngkre lang go wagi ni gi doloi yong gi elaka yong gi CM gi hima yong gi rat man go ke regional committee ke wathli man ke regional committee ko pendat put baksam do por wo chonggi wo CM yong Assam wo CM yong Meghalaya siapa tu por uklami kacing tempat put untuk ada dua puas sekretariat hagi jing yang luti jing buat duty ke jong lah hagi ni ki por berdedat hagi ni ke phase 1 ni ke sian ke nengkong ke sarkar Assam ke sarkar Meghalaya berbuat yang put usan your ai ni ki lok ni ki bituan ki chnong ki thau pada habra lama gi dah wanra gi ke je ki perca yang ki abdi ki sarkar Hendrai ke wasiau si kena ipi usia yang ke Assam bak buri kenten aku fair lagi ni ki beri percaya le because both of them belong to the Indian to the agak India yang ini kuri ke tu kiri wang ipi kecat beri yang ini nak kita dah cuma agak ganti namun kita sini uami curuk dan ucap senca dendor haga sarkar India lene haga sarkar Jawa Europe ada ri ko cakru yang ini kita ki history kita ki benar ke pada kita pihak kelam gi kita ki jing tawa ki retransfer gi kita ki jing ki yau angwa ya kini ki ke sarkar tum ke join family ha perdi ke United Kasih Jangkia District Autonomous Council wo ke mikir Autonomous District Council hagi Islam cijak des pasal punya cijak des pasal bufra lada kani regional committee ini ke jipin baik put baik sam ada umbes ko nak record kiwa wuren siang bando kiwa bakla lapun bagi yo put usam yang blok 2 ya ke phase 1 ko na ki nganur ong ipi bon kini di kichnong kitau kiwa mkot memsla hendrai kini ki yongi to written history ke blok 1 blok 2 ye open seketika lang bagi kot kisla ye open seketika lang bagi tin kitelek ki yongpi ye open seket ipi Menteri di apa Kasih Jangkia lamba ketam yang pi lamba keriam tempat yang pi lamba dari ketendre ko MP lepas rutli kicnong MPJ kelang muanggi wajinja dupsia sekejalan Meghalaya nei pha bon perdi yang pi de sia bi kana samri yang ke state Assam Siasi uang ipi Waya ini divide ki dagi epic wo penam ka ambil cisian sansnam. Nada sarkar base ka dagi epic. Upun bat sam ban go bakla.